Dobroveče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Rod Stewart, Katarina Gojković, Marko Gvero i Marko Janjić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Muzički gosti Brkovi. Sada sa gostima iz 3 države, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobro večer svima, dobrodošli, jeste dobro, sve okej? Hladno, toplo, svi živi, zdravi, sve u redu. Nosite jakne, znači hladno je. Bane je kriv. Bane je potpuno iznenađujući danas uključio klimu. Tako da eto, ja se izvinjam svima. Dobro, hoćete odmah da krenemo s nekim forama? Da vi sigurno ste mislili, došli ste danas na ovo snimanje, bit će sve super, Ivanović da nas se raspoloži. Otkrivena je planeta koju prekriva ključali okean. Da nije leva obala Dunava. Savet u novinama, jednostavan trik kako da zapamtite da li ste isključili peglu. Idite izgužvani. I neće biti nikakvih problema. Evo, taram. Bane nikada ne razmišlja da li je isključio peglu, da li je isključio veš mašinu, da li je isključio bojler. Ali bojler je stvari zbog banjice, nema bojlera. Vatice, banjica, najveći kraj. Gradska topla voda. Možeš se tuširaš, ti ni ne znaš, ali možeš se tu... Onoliko. Naslov u novinama postoji više od jedne vrste sagorevanja na poslu, a ima i ovo Banetovo lagano tinjanje. Pa vi sad izaberite šta vam je. Neko izgara na šljaci, neko lagano tinja kao Banja. Svaki 10. Srbin ima germansko poreklo. To ovi što vole da rade. Mi ostali smo normalni, nemamo ništa s Germanima. Još jedan zanimljiv tekst. U Srbiji bila menadžerka, u Nemačkoj sobarica. Gazde su zadovoljne 60%, a ona 40%. Bilo je jedno zanimljivo istraživanje. Kaže, 3 stvari koje čine dobar toalet papir. Velika nužda, da ga ima i da ga ima dovoljno. To je... Ali je realno kad razmislite, kad uđete u prodavnicu, koliko ima vrsti toalet papira? 2 sloja, 3 sloja, 4 sloja. Ja kupujem one što ima onu tubu što možete da bacite u šolju pa voda ga kao razgradi. Taj mi je omiljeni. I ima jedan vlažni koji kupujem isto. Jeste znali da ima to vlažni toalet papir? Da. Zato što on suštinski gledano pojeftinjuje ceo proces. 2 vlažna, 1 suvi, mirni ste. Umesto da trošite 3 listića po jednom prevlačenju, što je 3 prevlačenja minimum, u mom slučaju 5, 3 puta dnevno. Razumete? Postoji više od jedne vrste sagorevanja na poslu, kao što rekoh. Najvažnije je da bude unutrašnje. Da ne slušamo vaša sranja i vaše probleme. Zadržite to u sebi. Okej? Savršenstvo ukusa, gibanica sa pršutom, slaninom i kačkavaljem. To nije gibanica, to je špajz. Veza Alzheimera i Viagre, rezultati istraživanja koji ohrabruju. M se digo, M se sećaš i zašto. Neverovatno. To je... Ja mislim stvarno da ono ti ko... Kao, izvini, šta treba da radim s ovim? I uzmeš jaknu i kao... Naslov, taksista sprečio prevaru. Znači, vozio najkraćim putem. Zanimljiva vest, na Ravnoj gori kačamak je jeftiniji nego u Crnoj Gori. Plus, sve su plaže, sve su plaže.
Najudaljenije mesto na svetu traži radnike. Pa ako vam se radi u hamburgeriji na Mirjevu, javite se. Imam jednu lepu najavu, jedna od najvećih vokalnih grupa na svetu, Perpetuum Jazzile, dolaze u Beograd u sklopu velike evropske turneje. 4. aprila, MTS dvorana, uživajte, idite da poslušate, bit će dobro. Mi gledamo zanimljive činjenice. Ana Brnabić se uvredi kad joj kažu da ne ume dobro da pokrade izbore. Predsjednik je u Pambukovici rekao da nije slučajno rekao Pambukovica, jer su šanse da slučajno izgovorite Pambukovica u svakodnevnom govoru manje od 3%. Ljudi i majmuni su jedini sisari koji razlikuju boje i zato se dešava da ti na semaforu neki majmun svira kad prepozna žuto. Prosječan vojnik iz Prvog svjetskog rata bio je 2 centimetra niži od vojnika u Drugom svjetskom ratu ili su rovovi bili dublji. Jim Sheridan je bio kod Kesića, ali niko nije primetio jer je bio i Topalko. Učenici iz Oklahome ližu stopala i pazuhe da bi prikupili novac. Eto, brate, možeš to i za lovu da radiš. Možda bude nekog smisla tu, prosperiteta. Većina Kineza ne jede sir jer ga smatraju jelom divljaka. Ma da, gospoda jedu slepe miševe, normalno. Seljaci ko mi da jedu sir, normalno. Jedna vest u novinama, Sergej Lavrov svira gitaru, piše poeziju i splavari, jer u ruskoj diplomatiji ima sve manje obaveza. Vesti iz Saudijske Arabije. Robot uhvatio novinarku za zadnjicu. I sad će da mu odšrfe tu ruku. Mislim, realno, htio sam samo da, eto, nisam htio, ne brinite. Pa ne razmišljam tako, ako robot koji u sebi ima veštačku inteligenciju koja je potpuno superiorna, koliko mu treba mjesec dana da odlepi i da... Kakve šanse mi imamo mučenici s Voždovca i, ne znam, Mirjeva ili... Što ne opravdava to, protiv toga sam žestoko, nego samo da razumete da nije lako. Ako je robotu teško, nama mentolima je još teže, razumete? Tako da ne treba da imate razumevanja uopšte, ne, nikako. I mi ne treba to da radimo, nikako. Samo kažem. Stvari postaju toliko teške za muškarca. Jer pored toga treba i da čistimo, i da kuvamo, i da menjamo pelene, i da... Šta još radimo? Sve radimo. Tako da ja preporučujem svim muškarcima da izvade ova 2 donja rebra. Pa neka kuvaju same, jebi ga, razumiješ? Eto, šalim se, ne, teo sam malo se počeo. Stvarno bez veze, ti roboti su idioti potpuno. Ja sam protiv robota. Muških robota. Ženski roboti... Predsjednik Argentine Javier Milei podigao sebi platu za 48%. Eto, ceo svet mislio da je lud. Čovjek normalan. I koliko on mogu da bude brz da ona nije mogla se skloni? Koleginice. Hrvatskim šumama šeta stvorenje koje tu nije viđeno decenijama. Da nije Srbin, majko. Mora biti da je... Vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 15. mart 2034. godine. Predsjednik Vučić je najavio da će se Srbija zadužiti još 7 milijardi evra za Expo koji je održan 2027. godine. U Beogradu ponovo održani izbori po 20. put od 2024. godine. Na izborima je stranka Mi osvojila 3 mandata, Vi 5 i Oni 7. Ali članovi stranaka Mi, Vi i Oni ne žele da daju većinu ni dosadašnjoj vlasti, ni opoziciji. Narodna stranka ponovo je održala izbore za predsjednika stranke i izabran je onaj lik koji je sada na redu, jer još nije bio ni jednom.
Predsjednik Vučić unapred se izvinio građanima jer 3 dana neće biti u prilici da im preko televizije saopštava koliko dobro žive. Ministar građevine objavio je da je izgradnja nacionalnog stadiona pri kraju i da se čeka da pristignu još neka sredstva za finalne radove. Još 3 tiketa moraju da prođu za mobilijar i Benfika da ide iz keca za opcrtavanje linija na terenu. Gledali ste vesti koje će biti... Da... Kuvar na televiziji ispekao ribu koja je zakonom zaštićena. A ja mislio da je brnabićka jedina riba koja je zakonom zaštićena. Marija Šerifović izjavila, popila bi kafu sa breskvicom. Ja sam jedan popio sa malinom, nije se dobro završilo. Sloboda Mićalović ima probleme zbog lepote. Isto, sestro, isto. Pa kao. Toliko je danas teško biti lep da... Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, išli smo na izlet u Pambukovicu i malo sam ponižavao svog drugara Drobnjaka. Sad Drobnjaka nisam ponižavao još samo u Ćukovcu, Gorčincima i Donjoj Lokošnici. Vodili smo isprikana Mileta u Pambukovicu, da ga vide drugari tamo. Ali nije plesao jer nismo doneli dajre. Ana je izabrana za predsjednika Skupštine u đačkom parlamentu. Dobit će i mali čekić, pa može da lupa i tako. Pisali smo sastav na temu kako vidim budućnost i pisao sam da ćemo 2027. godine imati automobile bez vozača, a možda i vozače bez automobila. Zavisi od inflacije. Sve u svemu, stalno neki problemi. Aleksandar Vučić kaže, nema sumnje da će Srbija Expo 2027. dočekati sa automobilima bez vozača. Već se radi na tome. Za početak, bez vozača je ostao gradski prevoz u Beogradu. Ako to prođe dobro, onda... Aleksandar Vučić povratak iz inostranstva u Srbiju planira oko 81% mladih, a oko 100% ne planira. Nikola Šeinović je izjavio, ne spava mirno. Odlično. Miloš Vučić... Ne morate, nije... Lična je stvar, generacijska. Miloš Vučević sastao se sa Draganom Markovićem Palmom. Sigurno neko od frizera. Palma bio u fazonu, kako, brate, izgledaš isto ko ja, a možeš da nosiš rolku. Dobro, da ne je bilo neke sumnje, naredio žurnal. Žurnal je jedan kratki uradak koji mi pokušavamo da iskažemo ljubav i poštovanje prema predsjedniku i zahvalnost za sve što radi za nas. Bez njega mi ne bismo ni postojali. Ne bismo disali, ne bismo jeli, ne bismo pili, ne bismo ni spavali. Tako reći, naš život bi bio potpuno besmislen i bezvredan. Ovako, žurnal. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, svi bi htjeli da nam sole pamet. Sve si u pravu, dragi Aleksandre. Oni hoće da nam sole pamet, a ti ćeš da nam zabiberiš. Predsjednik Vučić u Pambukovici pimplovao fudbalsku loptu. Samo pimpluj, dragi predsjedniče. Samo pimpluj, a mi smo ta lopta. Predsjednik Vučić je najavio da će se izbori u Beogradu održati 2. juna. Odličan izbor, a ne 28. april kako su neki predlagali, ali oni su pričali bez veze. Da, i na redu je Biser nedelje. Da vidimo, večeras je Informer u pitanju. Jedan nevjerovatna naslovna strana, ako se ne varam, ili tekst, sad ćete da vidite. Kurtijeva policija upala u apoteke u Zvečanu i Sremskoj Mitrovici. Tako da, eto, sad znate zašto Điđe više nije vlasnik apoteke u Sremskoj Mitrovici. On je to morao da popusti, morao da prepusti to. Sad, kako su ovi Kurtijeva policija, kako je došla s Kosova do Sremske Mitrovice kroz ovu našu izuzetno snažnu zemlju koju brani najsnažnija vojska?
Izgleda da je zbog ovih autoputeva koji su sad fenomenalni i šalim se, ništa, eto, debilana od novine. Šta ćete, šta da vam kažem? Nemojte to smeće, kupujete. Šalim se, ne da kažem, naravno. Kupujte, ko vas je. Šalim se, ne. Nema, nisam bio ozbiljan, da ovo je sve šala. Večeras imam super muzičke goste sa nama za 2 sekunde ovde na stage-u Brkovi. Ćao, dobrodošli. Bacit ću ovako kratko da ne bude da sam Ćao. Dobro. Jeste dobri, sve okej? Dobro, sve su svi na broju. Neću pretjerujem sa najavom, znaš, da ne bude da ljudi misle da ste platili, a niste. Nadam se i da nećemo. Naravno, ja ne bi ni uzeli da nudite. Dobro. A šta ste imali na umu? Šalim se. Pa pričat ćemo. 20 godina benda. Ljudi krenu da rade, slavi se 20 godina, vi ti izgledate kao bend koji postoji 20 godina, vjerojatno se ne osjećate tako. I ti ljepše izgledaš na televiziji. Hvala, brate, hvala. Kao dobro izgledaš na TV, uživo je ono, ali evo da kvarimo gledalcima sada neka očekivanja, znaš. Inače to mi govore stalno na ulici, znaš. Da, ljudi sa mnom imaju prisan odnos, nemaju nikakav ono, Ćao, brate, kao, evo si debel, znaš, bolje izgledaš na TV. To je dobro, znači imaš neki narodni imidž. Apsolutno, za to sam i radio. To je iz naroda. Biće koncert veliki na Kalemegdanu, ali tako? Hoće. 11. maj. Negdje sam našao vašu najavu, neku priču da će biti kao spektakl, ono, po čemu će to da... Jo, ima jedan čovjek... Osim što je veliki koncert. Da, ima, pa mora biti 20, znaš, okruglo je. Ima jedan čovjek, nevjerovatan, dosta šuti, što kaže video je čutolog, ali vidim, u očima mu vidim sjaj, vidim i sad je postao neke prve ideje na mail, to ja to u životu nisam nikad vidio. Pričamo o scenografiji, ceo fazon će znači da bude grande. Slavite u velikom stilu to. Da. Imat ćemo na bini, da kažemo ovako, najbolje što Srbija ima. Od tehnike, od svega. Ja rekao, bit će košarkaši, nemam pojma, ne znam kakav je plan, znaš. Dobro. Ubacuju, znaš, dok vi pevate. Beograd nije jedini grad, je li tako? Biće serija koncerata. Nije, naravno. Sigurno niste odlučili kao samo kod nas slavite 20 godina. Ne, morat ćemo, pa onda se ovi ljute, svi znaš kako je. Normalno, ja razumijem. Šta mi kao nismo, šta s nama nije u redu, tako da imali smo već Ljubljanu, ono sjajno. Sjajno, Ljubljanu i Rijeku smo imali rasprodani koncerti i ludilo totalno, znači kao nikada sve... Da li ste ikada na početku razmišljali da ćete da izgurate 20 godina i da ćete, kada dođe 20 godina, biti onako bend za koji svi znaju i koji ljudi vole širom bivše Juge? Pa ništa, pogotovo na početku nismo ništa baš previše razmišljali, bilo ono kao, znaš, posle posla ili posle ove, kako vi kažete, burza, after burza party, after ono mirovinsko party. Posle pogibije. Da, kad ideš tamo na zavod za zapošljavanje pa party, nađemo se u garaži, malo sviramo, ništa ambiciozno daleko od toga. Međutim, evo, iz nekog razloga ljudi to i dalje vole, ja ne znam. Niste nikad uspeli da dokučite šta bi mogo bude razlog? Pa nismo sociolozi, znaš. Neka greška. Kod ljudi ili kod vas, ko je simpatičan. Ja mislim da kad je čovjek iskren prema onome što radi, publika to uvijek prepozna. Znam da zvuči kao kliše, ali stvarno je tako, znaš. Pa dobro, ako si dovoljno lud i izdržiš sve što treba... Pa jesmo, da, sigurno, i više od toga. To. Mnogo mi je drago što ćete ponovo biti ovde večeras. 11. maj, Kalemegdan, Brkovi, srećan vam rođendan, uživajte. Hvala puno, hvala što ste nas pozvali. Ja sam stara, čelava budala. Tvoji su roditelji, ratni profiteri, moji bez posla, propali inženjeri. Ti imaš dvoja kola, ja vozam ljubića, groziš se alkohola, ja živim zbog pića. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kada ćeš se dušo, teško je to vreme. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kada ćeš se dušo, teško je to vreme. Tvoji su snovi jahta
i brdo koktela, a moje kućica na kraju sela. Ti ideš u skupi disko i nosiš parfeme, ja volim birtije, bez malo je vreme. Moji su džepovi puni deviza, a mene teška pogodila kriza. Ti si šoškaustor i grupu majke, a ja sam punker koji svira cajke. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kajat ćeš se dušo, teško je to vreme. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kajat ćeš se dušo, teško je to vreme. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kajat ćeš se dušo, teško je to vreme. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kajat ćeš se dušo, teško je to vreme. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kajat ćeš se dušo, teško je to vreme. Nisam ja za tebe, shvati to na vrijeme, kajat ćeš se dušo, teško je to vreme. Svi, kajat ćeš se dušo, teško je to vreme. Vreme, vreme. Ostanite sa nama. I wasn't on this planet to be a rock singer, I think. Pozorište je magija i iluzija. Ja mislim da ne postoji čisto dečija predstava. Igraju deca za decu, što je ono retko da vidiš negdje u profesionalnom pozorištu u velikim ansamblima. Klince ne posmatramo kao klince, nego kao male ljude. To su momenti za pamćenje i zato je pozorište najveće. Maggie May was your first surprise in the career. I was turned down by 2 or 3 different record companies because they thought my hair was ridiculous and I was ugly. Cijela priča oko Olivera Twista jesu prava deteta. Tebe neću da pitam ništa o glumi, tebe ću da pitam šta će biti s tim Litijom. Drina je majka, a majka se ne prodaje. Buha nije u Buhi, nego je u Vuku. Želim da čujem Macolu. Of course I'll be there. I hope so. Oh, I'm very good in that, believe me. Rečenicu koju ne treba reći nekom koga je upravo udarila struja. Gde si poleteo, bre, čekaj. Vreme za moje večerašnje goste, sa nama divni glumci, neki su stalni članovi pozorišta Boško Buha, neki trenutno igraju predstavu Oliver Twist, to je spremaju se da je odigraju u ovom pozorištu koji nije u stvari u tom pozorištu, ok, nebitno. Sa nama večeras Katarina Gojković, Marko Gvero i Marko Janjić. Ja, znaš ko? Znaš ono kad dobreću, dobrodošli. Kad Vojtej krene kao da ga komplikuje, pa onda hoće da se vadi, znaš, pa ko pile u kućinu, pa držine, pa se setim da neki sigurno nisu u ansamblu Buhe, znaš, pa se setim da Buha nije u Buhi, nego je u Vuku. Tačno. Ali uglavnom... komplikovana situacija. Pogodio sam da je 26. mart u pitanju, tako je? Jest. Dobro. I ima 30. mart, isto, ima 2 datuma. Mislim da je drugi, tako je, 30. Za malo da kažem da je premijera, a u stvari je repremijera. Jeste, repremijera. Mi smo zapravo premijeru imali pre 3-4 godine otprilike. Neposredno pred COVID, ili tako? Jeste. I onda smo, tako je, i onda smo morali da napravimo naravno pauzu. Imali smo pre svega cijela priča oko korone, a onda smo imali i prosto tužnu stvar da nam je jedan član ekipe preminuo, to je naš Neša Nenadović. I hteli smo da nekako napravimo ozbiljniju pauzu i evo sad smo rešili da se vratimo sa tom predstavom. Osim što je Neša preminuo i u predstavi se pojavljaju 130 ljudi. Da, vidiš, recimo, Neša nije bio gost kod mene i to su niško dogovarali. Ja sam
naravno im utisak da nema potrebe se žuri, mislim. Naravno. Da. Naravno, ali verujem da si želeo da ti bude gost, jer je on bio... Ako nisam više kad sam bio klinac, mislim, on je bio klinac, ali bio u svakom filmu, seriji. Tako je. Pre svega jedan veliki naš glumac, a onda i vrstan pedagog. Da, imao je tu glumačku školu koja je mnogima pomogla da se bave. Apsolutno. Mene on nije primio, ali nema veze, ja nisam bio, znaš, niko mi nigde nikada nije primio, šalim se. Predstava je vrlo specifična. Sada evo razgovarali smo kad ste ušli u studio. Kako uopšte tu priču danas doneti mladim ljudima? Kako su vaše očekivanja od njih? Kako bi oni to mogli da prihvate? Ceo moj fazon je ono kao klinci ne mogu uopšte da pomisle da je moguće to što budu videli u ovom današnjem njihovom životu. Da. Jeste vi razmišljali uopšte o tome ili... Kako da ne? I čitavu studiju je izvukla Milena De Polo, dramaturg našeg pozorišta, pre nego što smo uopšte krenuli da radimo, Olivera Twista, a to je eksplikacija celog tog viktorijanskog doba. Nije to naravno lako za razumeti možda danas, ali je lepo reći da se oslanjamo na ono što je pozorište. Pozorište je magija i iluzija. Oslanjamo se na to da ćemo tu priču ispričati, kako bih rekla, kao kada odemo u pozorište pa se zapitamo zašto Hamlet kaže to i to, jel? U današnjem vremenu, u ovoj tehnologiji visokoj, tako će se isto dečica pitati a šta je to bilo sa tim dečakom, Oliverom Twistom. A svakako razumem šta je podtekst, kako sad to približiti. Vidi, evo gledaš Hamleta i okej, oni čudno govore, ali zaplet može se desiti i danas. Ne bih volao da sam u toj porodici, svakako, ali... Znaš, klincima ovo možda prosto deluje kao potpuno nemogući scenarij. Ono što je vrlo važno reći na tu temu, to je da kada čitamo Charlesa Dickensa, ovo je svakako njegovo kapitalno delo, onda ćemo se osloniti na to da će ta deca kroz, ako nisu čitala, a svakako će biti isprovocirana da to pročitaju, imati svoju ideju o toj knjizi i o priči o tom dečaku. Jeste vrlo bitno reći da je cela priča oko Olivera Twista koju smo mi transponovali za ovo naše vreme, iako klasično igramo, jesu prava deteta. Te tako nikad važnije pitanje, jel? U današnjem vremenu, a to su prava deteta i šta ćemo sa dečicom koja nemaju svoj dom. Možda je to lepo reći da će ova predstava kod te dece možda probuditi i empatiju. Malo smo zaboravili na tu reč. Ja bih jako voleo da to što vi radite ima toliko pozitivnih efekata, ali ako uspete jedan da ostvarite, možemo svi da budemo zadovoljni. Ali ja ću ti reći, da. Znaš, ako jedna stvar bude, dobro je za sve nas. Mislim, važna je predstava i hvala ti puno što si nas pozvao, zato što zaista mislim da je vredno pomenuti je, da se sad pripremamo i da će Beograd opet imati značajnu predstavu, a namenjenu deci. Vas dvojicu nešto da pitam, vi igrate, mogu tako kažem, dva glavna muška lika. Ti si negativac, možda po prvi put u životu, ne znam. Nije, imao sam sporadično. Ja se ne sjećam, za mene si uvek ono divni osmeh koji hoda, tako da sad, iskreno ti kažem, mislim da odem da vidim kako to izgleda kad si negativac. Da spoznam ja to, ti si zamenio nešto, tako? Tako je, ja sam zamenio svog, nažalost, pokojnog prijatelja Nenada Nenadovića i velika mi je čast zbog toga. Pored toga što je upravo Nenad Nenadović bio prvi čovek za vreme kada je bio upravnik koji me pozvao još sa akademije da igram u Buhi i onda je ovo jedan povratak moj u Buhu, u ulogu koju je igrao Nenad i samim tim je mnogo još važnije nego što bi inače bilo. Marko Gvero, izvinjam se. Šta ti misliš sad, da li ova predstava ima neku poruku za nas starije? Sad pričali smo o deci, ali ja mislim da ne postoji čisto dečija predstava, da sve što se dešava u pozorištu je za svakoga ko živi na ovoj planeti, to je neki moj utisak, ali šta bi mogla bude poruka za nas, motorce? Pa ne znam, samo da se nadovežem na prethodno pitanje kako deca doživljavaju ovu predstavu, ono što se ti pitao, to je zapravo, ovo je jedna od ređih predstava gde stvarno mnogo dece igra i onda igraju deca za decu. Da, koliko ih ima? Mi ćemo i večeras da imamo goste neke koji će izvesti numeru iz... O, da. Da, večeras je neviđena epizoda, deca izvode 3 numere, jedna je, ja mislim, London, kako se zove? Dobro, da, London. Da, i onda posle Londona Rod Stewart se javlja iz Londona, video linkom u iste ove epizode, znači večeras je ono... Da, kao večeras je ono, znaš. Ne, molim te. Ja ću kažem, znaš, prosto
deca su glavni likovi i igraju deca za decu, što je ono retko da vidiš negdje u profesionalnom pozorištu u velikim ansamblima ili u velikim produkcijama. I stvarno, mislim, ta predstava prvo impozantno izgleda. Ono, čim se otvori zaves, ono pukne neki London. Jasno ti da je velika priča. Stvarno je onako čarolija. Poruka za odrasle, da. Pa ne znam, verovatno da obratite više pažnje na decu koja nemaju svoj dom, samim tim negde su im ugrožena neka prava. Mi to koji imamo svoju decu ušuškanu, zadovoljnu i ostalo, često prođemo i ne primetimo. Tačno. Pretpostavljam da je to onaj glavni neki zadatak koji... Vrlo je zanimljivo. Tako da i ovde su odrasli, svi odrasli, osim uloge Marka Janjića, uglavnom su svi negativci ti odrasli. To je svet odraslih koji nije po meri deteta, očigledno. Ni danas, ni nekada. Pa jeste razmišljali uopšte, evo sad za svo troje pitanje, faktički tekst je vjerovatno i nastao kao neka opomena ljudima na tu lošu situaciju u pitanju dece koja završe u sirotištima i tako dalje, i da su deca zapostavljena i da treba da obratimo pažnju na njih i da evo sada, koliko imaju preko 100 godina od kako je delo nastalo, manje više poruka je ista. Sad šta to govori uopšte o ljudskoj vrsti koja nije uspela za 100 i nešto godina da učini ovu predstavu, recimo, neaktuelnom. Menja se i model. Nije samo sirotište. Ne, mislim, na emotivni odnos. Neki simbol prosto usamljenosti te deci danas u svetu. I u porodici nekako ih zanemarujemo i nemamo vremena i furamo, jurimo. Pretrčali smo ih, znaš, u nekoj trci za verovatno finansijski stvari. Deca nekako odrastaju sama i okrenuti su jedni ka drugima, pogotovo sad u tim nekim kolektivima, jel? Ali sad sa ovim aplikacijama i ovim više nisu ni jedni prema drugima. Tako nisu ni usmereni jedni na druge. Dobro, imaju neke grupe. Mi ljudi kao nikako da naučimo neke stvari. Znaš, taj Dickens je napisao priču o Oliveru Twistu koja je, kako kažem, zasnovana na ideji kako su deca živjela u viktorijansko doba. Znači, to ti je, polovina, to je 1800 i neka do 1900 i neke godine, su deca bila radna snaga. Deca su od 10-11 godina radila po 16 sati dnevno. Ti imaš izrabljivanje dece i dan danas. Hoću da kažem, istorija se ponavlja. Ja izrabljam svoje dece. Istorija se ponavlja. I utoliko pre je važno čitati tu knjigu i gledati našu predstavu, da se razume činjenica da su deca uvek i u svakom istorijskom trenutku ugrožena. Pa ranjiva, tako da kažem. Oni su bukvalno ranjiva bića koja to ne može da se promeni. Ja ne izrabljam svoju decu i pričam sad ovo što pričam, zato što bez obzira da li sam uspešan i kako živim, ja ipak imam jedan snimajući dan nedeljno i gomilu vremena provodim kod kuće. Hvala milom Bogu, da. I sa svojom decom i onda, iskreno ti kažem, ne vidim da su oni nešto bolji zbog toga. Mislim da je do mene. Ja pokušam da ih izrabljujem, ali mi ne ide. Recimo, te se dešava toga. Ja nekad sam u vazonu, čekaj bre, svi se smeju na ove fore, bre, šta je s vama? Znaš, šta s vama nije u redu, ali u suštini razmišljam, ako meni bude tako teško, koji toliko vremena provodim sa decom, drugim roditeljima mora da je pakao. I negde uvijek me to brine i ovo sve što se dešava kod nas kad pogledaš i što se dešavalo i ovih dana. Volio bih da mogu nekako se probudim s nekim štapićem i da to promenim. Apsolutno. Ali je teško. Tako bi volili da smršamo, ali neće moći. Htjela sam da pomenem samo da naš Marko Janjić, koji je najveće dete u celoj ekipi, on igra... Ovo još jednom ako budu spomenuli, morat ću da te pitam, brate, da objasniš što. On je najveće dete, on je jedan šećer. Ali kaži, ti izgovaraš užasno bitnu rečenicu. Gospodin Brownlow izgovara rečenicu koja je zasigurno light motiv cele predstave, pa... Ako misliš na onu rečenicu kako dete samo po sebi može da bude lopov. Da. Pa to je dobro pitanje, mislim, kako kažem, ima ta scena, jel, kada nećaka postavi meni to pitanje i gde kao odrasla osoba zapravo osvestim šta znači to pitanje. Suštinski, deca ne mogu da budu loše. Deca sama po sebi ne mogu da budu loše. Ne mogu da budu lopovi, ne mogu da budu zli. Okruženje je to što ih čini i loše. I nebriga. I nebriga. U najširem smislu te reči. Okruženje podrazumeva sve, od roditelja pa do društva. Pa dalje, tako je. Tako da ako publika bude čula i razmislila o tom pitanju koje ja postavljam, mislim da smo na dobrom putu da nešto promenimo, koliko toliko. Dobro, vidim, ti kažem, pozorište uvek nešto promeni, znaš, ti sad
naravno. To su kao small steps, što bi rekli Amerikanci, ali to se dešava, znaš. Ljudi uvek iz pozorišta izađu bolji nego što su u njega ušli. Tako da, bar je to neko moje iskustvo i sa mojim prijateljima, i moje lično, i sa decom. Nekako je to ipak jedno mesto gde se razmenjuju emocije, gde vidiš neke umetničke veštine, gde nešto se dogodi. To je najvažnija i živa stvar. Pa da, obogatite na jedan specifičan način. I u našem poslu sigurno najvažnija stvar. Nešto sam ti pitao, pa sam ti rekla reći ti u emisiji. Meni je važna ta tema. Mi imamo jednu istoriju te teme, a to je buha nije u buhi, nego i u vuku. A ti si naš navijač svih ovih godina. Ja sam navijač svih umetnika u ovoj zemlji, a kako stvari idu, bit ću i sponsor. Ali buh je posebno. Buh je posebno, pa naravno, zato što to je jedna priča... O da. Mislim... O da, on se iskreno brinuo šta će biti s našom kućom i mnogo ti hvala na tome u ime cele ekipe. Zadovoljstvo je moje, možete računati na mene uvijek, nego mi reći da se nešto desilo s vašom kućom. Jeste. Evo, dakle, imamo jako lepu vest, ja ću se prekrstiti da to i dočekamo, a sve su šanse da će tako i biti, sad već potpuno zagarantovano. Dakle, dobili smo izvođača radova na tenderu, potpisan je ugovor sa njima, naša administracija, naše ženice i momci gore se sele uveliko, krenula je selidba sa trga zbog radova koji bi početkom aprila definitivno trebali da krenu, tako da ona moja priča, želim da čujem macolu. I štema izgleda. Želim da čujem zvuk macole. Ja ću se šetati tu prvih dana aprila. Normalno. Ja ću se šetati oko pozorišta kad čujem macolu. Ako vidiš da stavljaju kocke, odmah ih prekida. I zovem te, pijemo kafu. Da, pijemo kafu i slušamo macolu. Biće mi zadovoljstvo. Hoću sa tobom da obilazim radnike. Budemo sigurni da se to dešava, ali dobro. Hiće nadzorni organ. Tako je. Pa dobro, ona se tu iskidala, mislim, svi glumci se iskidali. Svi smo se iskidali, hvala. Svako uradio šta je mogao da... Tako je, svako svojom snagom i željom i ljubavljom. Da bude istini za volju da kažemo da u Vuku su dobri uslovi, predstave dobro izgledaju sve to. Ma kako ne, i hvala im zaista. Znaš, ono kao svakog gosta 3 dana dosta. Mi smo tamo i imamo uslove kakvi god da su tamo. Mi imamo uslove da možemo da pravimo božanstvene predstave. Mi nijednog trenutka nismo stali, Ivan. Tako je, da. Mi nismo stali. I niste prešli na jeftinije repertoare. Tako je, naprotiv. Čak smo davali sebi sve veće i veće izazove. Dobro, mislim da, eto, poruka neka ne samo za klince, nego i za odrasle. Mogu mnogo da uče od umetnika. Tako je. Kako se bori za svoju stvar, ajde tako da kažem. O da. Ova predstava, ovo je, ja mislim, 3. verzija, ako se ne varam. 64. Stupica postavio, 98. Nebojša Bradić, to ste već mogli da vidite. Tako je. Ja nisam pripremao. Ja da. I sada Milan Karadžić, ako se ne varam. Tako je. Ne znam koliko filmova. Mnogo filmova, mnogo adaptacija filmskih, da. Kako to utiče sada na vaše igranje? Ako ti sad igraš nešto što je svima poznato, što su videli u ne znam koliko verzija i u pozorištu i na TV-u i šta ja znam, kako to utiče na glumce i da li vas opterećuju u bilo kom smislu? Isto po zonu ja igram moja. Pa ja sam ih spamovao skoro po grupi, pošto je baš bila verzija na TV-u iz 2005. godine. Da. Međutim, lično volim da pogledam, ali ne želim da bilo šta upliva u mene dok radim. Tako da ovo je recimo Milanov potpis Karadžićev i potpuno je to njegova priča. Čemu bi se ogledao njegov potpis? Mene to zanima stvarno kao lajka. Pa evo, meni su rekli, pošto sam ja novi kolač u ekipi, kada je bila premijera 2018. godine, kako se otvorila zavesa, odmah je krenuo aplauz. To je toliko impozantno, jel? Da. To je dobro. I onda sama ta igra, imate gomilu dece i gomilu nas odraslih, stvara zaista tu neku veliku magiju i to je prosto nekako Milan ume da... On je jako vešt u tim organizaciji tih nekih kolektivne igre. Ensemble predstave. Sa decom je to uvijek... Mislim, kako kažem, samo da kad vratiš istoriju 20 kusur, 30 godina unazad te iste naše kuće Boška Buha, onda shvatiš da su najkapitalnija dela izašla iz... Što je vrlo zanimljivo. Tako je, najkapitalnija dela su izašla i vrlo su bila važna. I Milan je stvarno čitav svoj život posvetio tom pozorištu na najplemenitiji mogući način. I ne čudi da kada se otvori zavesa mi doživimo to. Kad smo već kod potpisa, nećeš mi zameriti, samo bih pomenula božanstvenog i legendu jugoslovenske scenografije, a to je Boris Maksimović, Dragicu Laušević kao kostimografa, Irenu Popović kao kompozitora,
našeg drugara Nešu Gromilića koji je ogroman posao uradio u... Ne sumnjam, kao i uvijek. Da, jer trebalo je naravno savladati tih 30 klinaca preslatkih, tako da, eto, nećeš mi zameriti, htjela sam da ih pomenem. Neću da ti zamerim, nego sam ja uvek u fazonu, kada dođu glumci, pošto ja ništa ne mogu zapamtim, a mnogo je glupo da čitam te stvari, i onda kažem, možete molim da kažete ko sve igra i ko je sve bitan za predstavu. Teže ćeš ovdje dobiti. Pa ajde kao bar ovaj stariji deo ansambla, vi... Evo, ja ću pre starijeg, ako se slažete, drage moje kolege, zapravo pomenuti vrlo bitne i najvažnije ljude u našoj ekipi, a to su naša deca. Dakle, Olivera Twista igra... Evo, vidiš da sam morala i ja. Ja rekao, sad će bude... Da, Đurađ Milovanović. Gelsenkirchen, Stuttgart, Minhen. Da, Veljko Vujović, Aleksa Mikić. Dakle, to su nam Oliver i Twisti, a svata, da, i fantastični su sva trojica. A deca su nam došla iz dečije grupe dramske Snežane i Nenada Nenadovića, iz Dadova, iz UMC-a, iz Radio Beograda i iz Prvih koraka. Pa dobro, to je spektakl za njih onda. Znači, oni sad imaju priliku da igraju... Da, mogu da zamislim. Tako da je, baš je doživno. Kako se ponašate pred njima? Imamo ih u svim generacijama, znači, stvarno od malih. Vojte računa kako se ponašate pred njima u smislu da im ne slušate snove o glumi. Hoćeš ti da kažeš kako se ponašamo? Fantastično. Molim te, nemoj on da kaže. Čekaj, moram... Ali čekaj, ćemo da kažemo šta je juče bilo na programu. Pa, da. Da, dakle, Marko je na sceni, tu su klinci, tako i mi u jednom trenutku shvatimo da se Marko toliko zaigrao da apsolutno ne vidiš razliku više između njega i te dece. To su momenti za pamćenje i zato je pozorište najveće. I najveća umetnost u našem glumačkom poslu zasigurno. Moment, i mi smo njemu rekli, pa dobro, dete, koji si razred? Reće dva carevi. Ali upravo jeste to... Upravo jeste to važno da mi te naše mlade kolege, klince, ne posmatramo kao klince, nego kao male ljude. Važno je da ne budete u backstage-u u fazonu, nemoj ovdje se baviti nikako životom. Idi mali po cigare i to. Po cigare nije loše, ali ovo ne. Nekad je korisno. Ovo je važnije. Mi je hranimo. Tako da ih baš negujemo i čuvamo i sad naravno njima je to prvi put i prave greške i ponavljaju. I dobro, od toliko njih možda će 5 samo da završi na glumi ili šta već. Tako je. 10. Ali mislim da smo nekako otvoreni prema njima i da oni osjećaju toplinu koju im pružamo. Dobro, mislim, to je vrlo važno, znaš. Apsolutno. Ali to učešće dece, znaš, u pozorištu, što amaterskom, što je mnogo važno, znaš, zato što kažeš, neće svi, bavit će se 2, 3 možda, ali to regrutuje sutra jednu pozorišnu publiku. Da, koja je upoznata sa... Neće se svi baviti, ali će svi da zapamte to. Svima će to da ostane urezano. Ne, dodirneš nečem, značiš sutra šta gledaš, prepoznavajućeš, bavit će se time, prošao si kroz to. Pa sva moja strast dolazi iz 3 predstave u kojima sam igrao. Bio sam konj malog Radojica u jednoj. Čikake perverzije. One jesu bitne, ali kao daš iz ugla publike pre svega. Jel postoji neka romansa između vas dvoje u ovim verzijama koje sam ja gledao? Tu ima nekih varnica? Naravno. Pa mi smo, ja sam gospođa Korni i igram jednu groznu ženu koja je zapravo upravnica tog sirotišta. Stvarno sam grozna. Čekaj, on je kako? Malo sam uplašila decu. Bumble. On je gospodin Bumble i onda gospođa Korni, tako zla i odvratna, shvati da je perspektiva njenog budućeg života zapravo perspektiva je udati se za gospodina Bumblea. Ali ono što je lepo, a to je da pravda dočeka svoje. Tako su grozni, ali neće posle dobro proći. Ja mislim da je to Dickensova poruka, da ljubav smekšava i one najtvrđe i da onda je on hteo tim odnosom da kaže da uvijek ima nade ako je tu ljubav i dobrota. Znaš, to je tako... Kako sam ja to... on sad razmišlja, ova budala, šta je čitao, druže? Ne, razmišlja, meni to ja najviše volim koliko se ti pripremao. Igrao sam. Ne, oni su šokirani tvojom pripremom. A meni je to genijalno. Mislim da nisu. Ja sam navikla si. To se zna za mene uvijek. Ne, nije to, nego razmišljam, znaš, kao, ako pišeš neko delo koje je kao za decu, ne možeš da ostaviš neke crne tačke, moraš da baciš malo svetla, moraš pokažeš da ima nade za svakoga. A da je u stvari odgovor u ljubavi. Ljubav popravlja svet. I u pravu si zato što to i jeste poruka na kraju.
To jeste poruka na kraju. Dakle, ima nade. Iz osnovne škole, znači, bilo bi najponosnija od svih na mene, veruj mi. Evo nastavnice. Dočekali ste. To je, šta ostalo još? Ponovimo još jednom, 26. mart, 30. mart, Boško Buha u Vuku, još malo dok se ne završi radovi. Tako, mi zapravo imamo tu premijeru, dečiju premijeru. Da. Jel' tako? Imamo večernju premijeru. Večernju premijeru, da. Dečija je 26. večernja 30. se postavim. I nije premijera, nego repremijera. Tako je. Ovo je bilo toliko teško za pripremiti da ne mogu da vam opišem, ali nekako sam uspeo da... Znaš šta, kad se preselimo u našu staru novu zgradu, sve će biti jasnije. Pa hoću, ne, vidi, da ti kažem, to će stvarno bude veliki trenutak, ne bi da mnogo sad to, ali mislim, mnogi su glumci, mnoga pozorišta su propatila bez ikakvog razloga, to nisu velike pare, to nisu nedostižni budžeti, to je samo stvar odluke i kulturološkog nivoa jedne nacije šta od toga želi. Moje neko mišljenje je da ovdje u doba komunizma i u doba Miloševića, u svako doba koje smo imali, pozorišta su živjela, igrali su se dobre predstave, stvarani su veliki glumci, to nikad nije stalo. Tako da verovatno tu imamo neki ono kao za košarku, što smo košarkaška zemlja, verovatno smo i ovdje Bogom dani za to i treba to da koristimo. Sad smo imali neki vakum poslednjih godina, ali sad će se stvarati. Ali uvek igra, vidi, ja uvek nađem u Beogradu neku predstavu koja me oduševi. Naravno. Makar je neke jedna samo, nije bitno. Ali nikad nije jedna, uvek ima dve, tri. Naravno, ne, daleko, mislila sam kad sam rekla vakum, mislila sam na naše, konkretno naše pozorište, ali... Vaše, vi kad se vratite, ja mogu da zamislim šta će bude kad se vratite. 9. sezona, ali dobro, kad se vratimo, bit ćemo jako veseli. Nema, vidi da ti kažem, ako ste vi spremni da preživite, dočekat ćete kraj uvek, znaš što? Veruj mi da smo spremni. Vidim da ste tvrd orah, nema... Vidim da ste tvrd orah. Zato što su u pitanju deca, zato smo mnogo tvrdo. Ajde sad kad si to spomenula, ti si... Kad si počela ti da glumiš? 7-8 godina, recimo, no? Pa pravo da ti kažem, da, davno je bilo. Ne, ja neću ti pitam pre koliko godina, sam rekao sa 8 godina, pa... Pa jesam, ja sam već počela da radim, da, već sam snimala za školski program, za dečije emisije, za... Ja neću kažem koliko imaš godina, ali gledala si Ljubinku Bobić u pozorištu. Apsolutno i slobodno reci, ti si džentlmen. Pa neću, šalim se, bre. Ti si džentlmen, ali ja ću reći, da, jeste, imam 56 godina i stvarno sam gledala Ljubinku Bobić. Gledala sam je, bila sam prvi razred osnovne škole. To se dobro izgleda, mislim, ja ne bih rekao. Svi ste se izradio. Ma daj, ajde. Nisam znao, ovo nisam... Ja sam šokiran, potpuno, šokiran. Dakle, jesam stvarno, i moja mama i moja kuma su organizovali i mi smo išli, đuture, svi da gledamo i ja sam gledala božanstvenu Ljubinku Bobić koja je ovako stajala, mi smo bili u 3. redu, ovako je stajala ispred mene i mala sam bila, znači prvi razred osnovne škole, ja se sećam da su me dlanovi boleli i da nikad neću zaboraviti taj osjećaj. Da, baš sam imala sreće. Samo sam htio da bacim jedan onako mali tač šta je strast prema umetnosti i prema onome čemu se baviš. Da znaju ljudi da to nije tek tako. Jest. I ljubav je ostala do dana današnjeg bez obzira na vetrove raznorazne koje sam doživala. A to je valjda, biće ih još, naravno, ali kako ti kažem, kad si Feniks, onda nekako... Ne, ako sve preživiš, onda dobro. Feniks. To je to. Ti igraš u božanstvenoj komediji, je li tako? Igram, da. Pa šta je s ovim Englezima? Englezi idu, ko na traci. Ide sve kako treba. Televiziju gledam tu u nekim serijama. Suda ti ima, mislim, sad te baš ima suda, tako? Ima, trudim se, šta ću, vole me. By the way, hoću da dođem na Engleza. Hoću da dođem na Engleza. Pa da. Javit ću ti se, pa... Da se čujemo, sad imamo 5 komada za redom, pa izaberi. Bilo. Ja ću drugo večer. Bravo. Da, ovo božanstveno je malo komplikovano. Ona se igra jednom u 4 meseca, a... Da, i komplikovana je i za karte, tako da ako možeš da me ubaciš za sledeće igranje, ja bih ti bio zahvalan. Super je posjećena. Tebe neću da pitam ništa o glumi, tebe ću da pitam šta će biti s tim litijumom. Šta će da bude sa? Sa litijumom. Da si vrlo aktivan tu i da si vrlo posvećen tome. Pa jesam, zato što, kako bih rekao, ko je jednom došao na Drinu, kupao se u Drini, shvati, mi imamo taj izraz u Lozničkom kraju, pošto sam rodom iz Loznice, Drina je majka, a majka se ne prodaje. Tako. I kako bih rekao... A ono, ako iole malo otvorite Google, vidite da neki mladi naučnici, čak i kod nas, već danas sam baš to okačio na ove mreže, natrium-ionske baterije
proizvode koje su užasno jeftine za proizvodnju i nisu toliko opasne jer koliko sam ja upoznat, litijumske baterije umeju i da naprave haos, da se zapale, eksplodiraju. Da, ali ove naše, ne, mi bismo pravili najbolje. Najbolje, organski litijumski baterije. Ja se nadam, verujem... Posle Borovnicom. Verujem da do toga neće doći. Marko i ja smo pre emisije nešto se našli, pričali smo o tome i zaista mislim da bi mi srce prepuklo da se tu ta zemlja koja je užasno plodna i taj predivan kraj preore i pretvori u ruglo. A ja bih volio, vidi, ja sam apsolutno protiv toga, u svakom smislu. Ja ne mislim da se majka ne prodaje, ja mislim da se mnogo jednostavniji pojmovi ne prodaju, a kamoli majka, razumeš me, ali takođe apelujem na sve, znaš da mogli bi jednom u životu da urade neke detaljne proračune, na primjer, ako bi se to sve bilo poljoprivredno zemljište, koliko bismo zaradili? Ako bi ušlo u turizam, možda je bolja kalkulacija nego da se da za litiju. Matiš kaže nešto drugačije možda. Neko pametan da ima da sedne da to proračuna, verovatno bi... Ne mora da bude ni mnogo pametan, treba da ume da računa. Samo da računa, tako je. Ne traži se Bismarck, tako je. Traži se jedan koji ume da sabira. I mislim da to jeste za razvoj celog tog zapadnog kraja upravo taj turizam i poljoprivreda. Ko se jednom okupa, taj hoće opet da se okupa. Tako je. Bilo bi lepo da ima priliku. Svidimo se. To da uradi. Dobro, hvala mnogo što ste bili moji gosti. Pozivam još jednom, dečja premijera. 26. mart, 30. marta večernji termin za amatorce i onda treći termin će da bude za one koji su bolje skapirali predstavu. Ili dečji ili večernji. Hvala ti. Želim da ovi radovi idu brzo i da što pre se vratite kući da to bude sve dobro. Hvala najlepše. Hvala. Sada ćemo čuti ovu divnu dečicu kako izvode medley od 3 numere, a nakon toga Rod Stewart direktno iz Londona i onda posle njega moji komičari, čisto da ne mislite da je savršeno večer. Pesmice Sopatija,
Ostanite sa nama. You never had a concert in Belgrade. It's absolutely disgusting. I had a word with my manager and agent, have them fired immediately. Maggie May was your first surprise in the career. I was turned down by 2 or 3 different record companies because they thought my hair was ridiculous and I was ugly. April the 7th, I think it's the game, and I heard that you never miss the game. I'm not welcome there. They don't like me there. Will you be there? Of course I'll be there. I hope we'll so. Have a little bit or two. Oh, I'm very good in that, believe me. Možeš reći za beogradske izbore, ali ne i tokom seksa. Nemoj da ti bude teško da odeš do osnovne škole i obaviš to. Najbolje da idem u 2 kolone. Good evening, Mr. Stewart. Welcome to my show. It's a great honor to do this conversation with you. Thank you, my friend. Yeah, thanks a lot that you put some time for us. And it's all about your concert, May 17th in Belgrade. So what people can expect from you, because I don't know if you know, but in these few years that you're on the stage, you never had a concert in Belgrade. No, it's absolutely disgusting. I had a word with my manager and agent, have them fired immediately. No, we're all looking forward to it. When I say all, there's a 12-piece band, myself, and a crew of 80. So that's a lot of people coming to Belgrade. Oh, yeah. We're coming to enjoy ourselves. I can guarantee that it's going to be good because I went to Zagreb a few years ago on your concert and it was an amazing experience. It was a good music. You had a great performance yourself. You were so young and full of energy, and I was really I was admiring you on the stage, and it was a great moment. So I can tell to the people that it's going to be a good fun. Yeah, it is. What are you going to play? Did you decide about the songs? No, we don't do that until, I don't do that till, 2 hours before we go on. I try and research what are the best songs to sing for that where we're going, which is Belgrade. I assume... Anybody could give me an idea of what they would like to hear? Well, actually, you're coming for the first time, so whatever you play is going to be good for us, Oh, okay, that's easy then. we are easy to make us happy. I know you have a new album with Jools Holland, I found that. And it's Swing Fever, am I right? Yeah, Swing Fever. It's all the great up-tempo swing songs from the 30s and the 40s that we've brought to life again. And it's just been recently it's #1 here in the United Kingdom. It's doing so great everywhere. We're so surprised because it was a labour of love. So for it to be accepted by the general public is a real plus. Yeah, so we're going to hear, I assume, a few songs from that album, yeah? Not on tour, no. That'll be a totally different tour altogether. Because Jools Holland has his band, and I have my band, and we're really committed all through the rest of this year. But maybe next year we'll combine and bring the show to Belgrade. Why not? Well, listen, I would like to see him because all of us TV people, we are jealous with Jools Holland, We all would like to have a show like he did before. Yeah. So it would be... I'll talk to him. Yeah, tell him we hate him and we love him at the same time, when you meet him next time. But you told me you were surprised with the success, but this is not the first time in your life, am I right? The Maggie May was your first surprise in the career. That song... yeah, that was way back in 1971. I was put on this planet to be a rock singer, I think. But because of I did the Great American Songbook, which was all the great ballads from the 30s and 40s, and the swing album is all up-tempo stuff. Yeah. So, I've covered that whole field. Yeah, well, Maggie May, one that broke me through. Yeah, I know. The question is that actually you make a song and you don't expect it to be successful, and then it's the most successful song. Is it like a habit for you, or it just happens? Can you explain it after so many years? Well, you don't go into the studio trying to make a hit. That is foolish. You just record what you want to record, and you've got to love it. In fact, with Maggie May, when every picture came out, I only had 9 tracks. Wow. And the record company said to me, we need 1 more track. And I said, well, I've got this song. I haven't finished it. I'll finish it off. And of course, that was Maggie May. And when I played it to the record company, they said, well, we don't think it's very good,
because it hasn't got a sing-along bit in the middle like a chorus. So anyway, the rest is history, as they say. We put it on the album, it became #1, and just shows you what record companies know, doesn't it? And I guess... I was thinking about you a lot before today's conversation because I know you all my life, and I love your music all my life. And then I was thinking about you being the witness of the greatest period of time for the music in the history of the music, in the 70s and 80s and 90s, and you've been there when everything happened, and you know all the people, and you probably had some big plans and expectations in way your music will change the world. So what do you think today? Did you manage with your plan? Is the world looking like you expected in that period of time when you started? I didn't have any expectations coming into the music business. It was something, in those days, way back in the 60s, one didn't become a rock musician to become famous or rich. We all did it, whether it be the Stones, Elton John, David Bowie, when we all came into the business, we all came because we loved the music. Yeah. And that's what we wanted to do. So, I speak for all of us, came through that period. We've all done extremely well. Beautifully, in fact. I have no complaints. I've had a great life. Yeah, Some guys have the luck. I think it's knowledge and it's emotions, especially with you. It's like you had so many things, your haircut, your style, your voice, the color of your voice. The songs were brilliant. So if you look at it from this distance, it just couldn't be other way for you than success, but spreading this love. You never know. When I first started out, I was turned down by 2 or 3 different record companies because they thought my hair was ridiculous and I was ugly, because in those days you had to be a pretty boy, and they thought my voice was too rough, too edgy, and I got turned down. But you got to, if you believe, you got to keep at it. That's all I can pass on to a younger generation of musicians. If you love it, just stick with it. What do you think about them? Is there anybody that you could say that surprised you with the talent or with the energy, or about the youngsters that are now on the stage? Is there anybody that you could say, I love this guy or lady or whatever? Oh yeah, I like a lot of the music today. Music to me, I don't hear anything totally unusual in what I hear today, because that's the beauty of rock music. It just goes round in a little circle with the same themes. I mean, I love George Ezra. I think he's one of the best up-and-comings. Wow. Very nice, very nice. And tell me one more question about something that it's not music, but I found somewhere that it's your big passion. It's Celtics vs Rangers, the football derby. And the one is coming on April the 7th, I think it's the game. And I heard that you never miss the game. And that although it would be expected that you cheer for Rangers, you actually cheer for Celtics. You're a big fan of theirs. And I don't go to this game will be played at Rangers' home ground. I'm not welcome there. They don't like me there. But it's a big passion with me, not just Celtic, but football has always been a passion with me. I played, up until about 10 years ago, I was still playing competitive football, and I still enjoy kicking around a football around. So I shouldn't ask you who will win. You probably will say Celtics. Yeah, it's like you don't doubt. There's no S on the end, by the way. It's Celtic. Celtic. Sorry. Basketball team. Yeah, Boston Celtics. Yeah, this is Celtic. Okay, my bad. Sorry. Celtic win. Yeah. Okay, Mrs. Stewart, I want to say thank you. We had this arrangement for this time. I don't want to bother you anymore. I'm very grateful to you that you did this 15 minutes on my show. It means to me a lot. And thank you for everything you ever done for me in my life. You don't even know and you don't even care, but I have this opportunity to tell you. May the 17th, Belgrade, great music, love, good energy, 80 people, and Rod Stewart, one and only. So we are looking forward to see you here. Will you be there? Of course I'll be there. Of course I will be there. Yes. Be there backstage. I hope so. We'll have a little bit or two. Oh, I'm very good in that, believe me. Hey! All the best. See you in Belgrade. Thank you very much. Cheers, mate. Bye, Thanks a lot. Bye. Bio gospodin Rod Stewart, a sada dolaze naši komičari.
Nastavljamo dalje, gospodo Dobreče, dobrodošli. Drago mi da ste tu, imao sam nevjerojatnu epizodu večeras. Ja sam imao nevjerojatne fore na početku koje sam doneo izuzetno i pevali su brkovi, a bili su super glumci koji imaju jednu sjajnu predstavu i to, i onda su pevala neka deca koja su super talentovana i divna i onda se imao Rod Stewarta i da emisija ne bi prestala da bude srpska, ona mora da se vrati u prosečnost. Tako da sada je to vreme da vratimo stvari, ako me razumete. Da. Mi smo kontrateža. Znači, da, nije večeras, sad nije trenutak da budete nešto super. Nećemo. Pa, to sam mislio, nemoj da baš večeras da budete i onda ode sve u auto. Nećemo. Će ljudi onda da očekuju takvu epizodu svakog petka. Ne, to nema šanse da isporučimo. Na nas možda računaš da ćemo. Svi znamo da ja ne mogu svakog petka. Dobro, vidimo šta smo naučili. Šta smo naučili prethodne nedelje? Da nije Crvene zvezde u derbiju, srpska opozicija bi bila lider u propuštenim šansama. Da je predsjedniku Vučiću Pambukovica važnija od mišljenja Mihaela Rota, osim ako je mišljenje Rota da bi Pambukovica trebalo da je najvažnija. Da je predsjednik pokazao i fudbalsko umeće, sad ne ume, ali umeće. Da Topalkova gostovanja na RTS-u više niko neće prekinuti jer ih neće ni biti. Da Ana Brnabić mora da se iseli iz vile Jovanke Brozi, da je već počela da razgleda trafostanice koje su useljive. To je potpuno normalno. Ima prostora. A za nju mora da se nađe neka baš dobra trafostanica. Ne, imaš odmah tu, pored njene kuće, ima jedna dobra trafostanica. Jer oni kad su radili vilu, sredili su i trafostanicu, samo će tu... Pa, realno je bitno samo da i tapaciraju vrata, znaš da je ne smeta buka. Sve drugo je manje više okej. Dobro, gospodo, ćemo da igramo ove naše komedije. Čekaj. Kažete mi grenje na drva. Skupa struje. Skupa struje. Nije, pa ja mislim da jedna od privilegije jeste da je grejanje na struju koju ne plaćaš, već plaćaju građani koji su povezani na tu trafostanicu. Možda im bučiš brojilo tamo. Koncept politike je da ti ne plaćaš ništa, sve plaćaju građani. I zahvalnost. To je glavna ideja, razumete me? Zato toliko ljudi hrli da se bavi politikom. I zato toliko i košta. Tako je, zato mora da košta. Dobra politika mora da košta. Može. Prosto je tako. Dobro, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Bravo! Dođi Bane opet! Dobro, gospodo. Igramo rečenicu koju ne treba reći nekom koga je upravo udarila struja, kad smo kod trafostanice. Rečenica koju ne treba reći nekom koga je upravo udarila struja. Ajde, digni se i sredi, to treba Ana da se useli za 15 dana. Komšija, ali sam ga ugradio. Rečenica koju ne treba reći nekome koga je upravo udarila struja. Polako, i Biba je morao da vežba. Dobro je, nisi mi izbio osigurač. A ti, baba, kad se negde ne bi uvatila u kolo. Rečenica koju ne treba reći nekome koga je upravo udarila struja. Ma je kosu i onako ti je friz bio bez veze. Gde si poleteo, bre, čekaj. Eto, i sad nas je trojica u komediju. Pa kad čovjek nije vidio zašto vrata. Žoni, gledaj šta vezuješ. Svakako valja da te zakopamo. Čekaj. Kad već nisi tu. Johnny, plavu i crvenu. Rečenica koju ne treba reći nekome koga upravo udarila struja. Ti miruju, sad će da dođu da očitaju brojilo. A gde ti USB ulaz da napunim telefon? Eto, sad znaš gde je faza. Rečenica koju ne treba reći nekom koga je upravo udarila struja. Šta bi? Brate, za malo struje da tu udari. Rečenica koju ne treba reći nekom koga je upravo udarila struja. Na ćumuru bi bio ukusniji. No, Bože. Znači, ništa od bojlera, a?
Eto, malo pre ti se pušila pljuga, sad ti se puše oči. Dobro. Čekaj, šta bi? Nekog udarila struja nekad vas? Pa, ne, ja sam nikad. Mene kad god je pukla struja, što se desilo 3 puta u životu, od čega jednom vrlo ozbiljno, pojavio se neko od mojih ukućana da pita šta bi. Meni je ono kao kosa ovakva, znaš, dim crnog, šta bi, brate? Čekaj, 3 puta te udarilo struje. Da, ne bi verovao. Jedno se, ne znam, ti se možda sećaš, tu smo negde, aj ti. U Otovu u 8. osnovne je bilo da napraviš kao ringle na šporetu. Dobro. Ne znam jesi to imao. Imaš kao onu ploču i ti razvedeš žice, ringla je kao neka spirala i ima 2 žice i onda nastavnica to nakači na onaj 12,5 volti transformator i ako se ovo greje, ti si dobro uradio. I ja sam to kod kuće napravio i onda sam te 2 žice uzeo i gurnuo u tikač da vidim da li radi. Radilo. Šta se desilo? A i generacijska je još jedna razlika. Mi smo u kućama sve sami radili. Nikad ne pozoriš električar, sve menjaš sam. I također jednom je bilo sa mojim tastom koji je električar. On mi je rekao da ja zamenim onu kao šuko. Znaš, ja sam naravno se teo pokažem da sam debil koji ne zna to da uradi. I onda sam uzao onaj Lederman, znaš, onaj alat što je sa od gvožđa, znaš. Ja sam i dalje siguran da je on tačno znao da bi ja trebao da imam neku izolaciju, znaš. I onda sam ja gurno i bilo je... On kaže, šta bi, jel te puklo? Tako da, eto, to je... Šta bi, brate, šta misliš, šta bi, brate, eto. Možeš reći za beogradske izbore, ali ne i tokom seksa. Neće biti ponavljanja. Vučić suštinski ne učestvuje, ali voli da se umeša. Možeš reći za beogradske izbore, ali ne i tokom seksa. Ajde da probam ovaj put bez likova iz Rogatice. Hoćeš ti? Nemoj da ti bude teško da odeš do osnovne škole i obaviš to. Možeš reći za beogradski izbore, ali ne i tokom seksa. Daj malo strasti, nemoj si tu ko neki Ćuta. Ali možemo i mi Mitrovčani malo samo. Možeš reći za beogradski izbore, ali ne i tokom seksa. Jeste mala, ali je krsna. Ajde. Sad ga sevne struje iz mikrofona. Ne. Šta bi? Ovo su mojih 140 cimera. Možeš reći za beogradski izbore, ali ne i tokom seksa. Drži ličnu kartu tu pored da fotkam. Boga mi, meni ovdje nešto smrdi. Možeš reći za beogradski izbore, ali ne i tokom seksa. Najbolje da idem u 2 kolone. Čekaj, ja ću. Ej, ljudi, je li zavetnica sa nama ili sa njima? Možeš reći za beogradski izbor, ali ne i tokom seksa. Ovo je baš dobro došlo. Desnica se skroz raspala. Dosta je bilo. Da bi igra ostala regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! A mi gledamo rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Dobro, to je dosta dobro prošlo. Dosta dobro je prošlo. Mesto broj 4. To je led. Ja možeš kažeš da nije moglo se nasluti, znaš. Mesto broj 3. Pa neko oboje limenku, misliš? Ako mi je nekad bilo drago, ej. Da. Znaš kao, znam šta ću s ovom limenkom, šutnut ću u jezero. Neću da uzem da bacim u džube, baš mi je drago. Nadam se da su bile original aks. Da budu što skuplje. Mesto broj 2.
Obesi se čovek, brate. Mesto broj 1. Izda. Ukoliko niste ovoliko vešti sa bilijarom, možete da razgovarate. Pobednički video je poslao Dario Zavišić iz Beograda. On je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike, stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na vcposta@gmail.com. Momci, mnogo vam hvala. Moram da kažem da mislim da ste ipak ostali na tom vrhunskom nivou na kom su bili ovi pre vas. Tako da ja više nemam ništa loše da vam ponudim, sem da produžim ovo ja 5 minuta nešto da kažem. Ali ova emisija je od prvog dana koncipirana na tome da ja ništa ne pečem. Šta? Tako je vreme. Bukvalno možeš da kažeš što hoćeš. Bukvalno možeš da kažeš što hoćeš na televiziji. Jesi razmišljao o tome? Ne da smo razmišljali, nego to i radimo. Tako je. Mi bukvalno pričamo. Pogledajte ponudu kablovskih kanala. Izlaze ljudi, bukvalno lupetaju gluposti. Kako niko nije dao ime emisije Kaži šta hoćeš? Kako nije, bro? Kako nije? 80-ih bilo Kaži šta hoćeš. A da. Zvala se Da te pitam. Da, sad se zove 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Sad će ljudi misli da ih nerviramo zbog Survivora, a u stvari nije, nerviramo svako bez razloga, jer Survivor se još nije zakovao da bi bilo bitno kad se uključite, mislim. Jer Survivor nije dovoljno ekstreman ako vas mi ne nerviramo pred. Tako je, zato što ako uđete iz nekog, kao sad vas mi raspoložili, vi nasmijeni uđete u Survivor, to prosto produkciji ne odgovara. Znači, to ide prvo preživite nas, pa gledate emisiju. Tako je, ako preživite nas, stičete pravo da gledate preživljavanje, koje večeras ni nema. Ima ono... Pa nema petko. Nema. Ali umjesto njih mi se ne kupamo. Ali ovo se, tako je, ovo se sada zove, vi sad u kući su svi u fazonu, čekaj, jebate, ili ima večeras sve, kako, neka specijalna epizoda, šta? I onda ja kažem, nema, večeras ima emisija o Danijela Jankovu. Je li to petkom? Ja mislim da je ona petkom, nije. Je li danas petak? Jeste, pošto ovo ide uživo. Možda zato Johnny nije ni došao, možda uopšte nije ima Survivor, je. Evo, kažu iz režije da ima Survivor. A? Ili ima Survivor? Ne čujem ti, izvini. To su vesti iz budućnosti. Da, ne kažem Baneto da ga ne čujem, zajebam ga, režiju čujem. Ništa, onda vi gledajte Survivor, ali zapamtite, budete li išta loše pomislili o meni, već od 27. neće biti Survivora petkom, nego će biti Danijela Janković. Šalim se. Ovo je u svakom slučaju najuzbudljiviji kablovski kanal u Srbiji, i šire programska šema, tako reći, ova fluidna, fluktuirajuća. Iznenađenja, puno iznenađenja. Tako je, prepuno iznenađenja. Tako će biti i sutra, u nekom trenutku uveče na ovom istom kanalu 4 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, volimo vas. Budite veseli. Molim vas. Veseli.